Thlan Lal Isua Inrinni Easter Sunday to nimin Kohnkan urhsun takin Mizoram hrangah hmang. Kolasib District Legal Services Authority chuan Inrinni Bilkhawthlir Dawr vengah POCSO dan le carer awareness and buatsaih. March thla chhunga Kawnpui thlenga real kaltir tumchu harsatna neuh omawangin ahun taka pe hman ani lawa April sangni somni palia ero Kawnpui hi lotir hman ani. Pvt.Ltd chibei ule hrangah ki kania Chanchin Thar lo ngai thlak chhun zomang. Thlan Lal Isua thawhlehna ni Easter Sunday chu nimin Kohhran urhsun takin Mizoram hrangah hmanga Zinkova Royal Salvation Army breast benten remoi mangin iswa tholen hla in anpuan chhuabaga Kohhran te po in zinkar in khom neya Catholic Kohhran te chuan Inrinni zan khan Krista chu engani ti lantirnan Easter Vigil Mass an nei thar lea biagin kotta changin sathau khon war chikain biagin chunga kong an zoluta in khom urhsun tak an nei chunzomani nimin choma chonu le zana te Easter Sunday pualin pathian biagin khom chu Kohhran ten an neya choma in khom bana Kohhran hoten thingpui roi thein Easter Sunday pualin artui chei moite an sembokani sermon po iswa thawhlehna thulam hoi ngai thlakania mun then kata chuan roinen Easter Sunday hilim takin an mangani. Kolasib District Legal Services Authority chuan Inrinni Bilkhawthlir Dawr vengah POCSO dan le carer awareness and buatsaih resource person Kawnpui advocate Kolasib District Court chuan POCSO Act le ashemna azertira POCSO Act noya kumtling lo no pangte venhim ani dan le POCSO Act botchetu te shemna inge thei ti te inzertir ani bagat leiro le thlai te chunakin zela an hun manatora do thlan na hmang uluk apoi mozia antar langa he hona hian YMA branch member somnga pathum antela zona le chan na hun man ngal ani bokani. March thachunga Kawnpui thleng real kaltir tumchu harsatna neuh omawangin ahun taka pe manani lawa April sangni somni palia ero Kawnpui hi lotir man ngei tum ani. Railway consultant pushang tona hne na changa thu don danin March thachunga Kawnpui le hortoki thleng real kaltir tumchu harsatna neuh awangin ti hlotlin thei ani lawa Kawnpui le hortoki station a hian rail phazo ani to a April a chona lo ngei be sei ani ti asoi rahman dan chuan August sangni somni palia mual khanga re lotir man tum ani ti asoi boka kilometer somnga pakhat point pathum paria da thui bairabi to sai rangkong siamnan hian atira ve belt se sang ni zathum somkwa pathum point pali pakwa rahman ania anwa ve belt che sanga somni pakhat point pali panga an revise a zona atan hian ve belt che sang ruk zanga somni pasari vel ngai tur chhodani bairabi to sai rang in car rail kong thui zong hi kilometer somnga pakhat point pathum pariat ni in leido lian somnga pangale leido te naw somriat pasare oma mun somthum pani laya lever a oma lever zongzong a thui le a seibel khom po hi kilometer som pani point patruk pathum ani donani lever tunnel thui ber a sei zong 2 kilometer khat point pariat a thui ni a he project atanian railway in hrangah zali somriat pakhat point pakhat pariat a zaw an hmang meka Kolasib district hwam chunga forest ram hacker somthum pariat point pakwa palia zaw le non forest land mimal ram hacker zathum pariat point pakhata zaw le Aizawl district hwam chunga forest ram hacker somthum panga point zanga somli pasaria zaw le non forest land mimal ram hacker somkwa pariat point panga pakwa panga zaw an mangani heng zongzong a hian zang na dumna compensation viable che zariat somli borvel ram nei tu pek an ni to ni thudon ani bokani. Chief Minister Pulal Dawr chuan nimin Aizawl Treasury tloin sarkar tangka kumsang ni somni pathum atanga somni pali boina omlawa kharfel ani chulom amati thule sumren chemle dei zai takman angai thu soi Chief Minister hian sarkar tangka kumsang ni somni pathum atanga somni pali financial year ni top ber chu nimin Aizawl North Treasury le South Treasury tloin Aizawl Treasury na thodana NFA harsatna le boina omlawa tangka kum thatak kharfel ani chulom amati thu soya sumne yangang te ren chem tak chungle dei zai takman angai tia Treasury thoktu te thorim na fak amati thu soi bokani
Chief Minister hian Treasury Officer Aizawl North Treasury Pvt.Ltd chuan alodong songa Chief Minister hi advisor to Chief Minister Finance Poti BC lalven chhunga Principal Secretary Finance Pvt.Ltd chuanga Secretary Finance Pulathan sanga Chief Controller of Accounts Pvt.Ltd somaten an troi omane nimin zinga thlitle chuan Khozol district chung hmun hrang nun phung ati khailak na sahlea thlitle hian chen na in engemaw zat ati chia biak in sikul le vok in chia po omnol bokani he thu zia lai hian thlitle awanga in chia samsare pakhat report to ani a vanei thlak takin nun na chane ro anom lawani thlitle awanga chiat na thleng a hriat vele Tui chang bial tu MLA PW chuan oma Deputy Government Chief Whip chuan Khozol borsa pukela ro hlua bingalin vandoina tok te chomdol dan tu ramman na ansiam dun ngala Village Council hrang ten DC officer an huam chunga chiat na thlengte an reporter zonal officer ten an bial chunga chiat na thlen na hmunte an tlo bokani Mizoram Chief Secretary Dr. Renu Sharma chuan office memorandum ti chuakin biometric attendance system man tur ani to a H.VANLANGHAKA sarkar na thokte chu tlai lo tur le a hun ma a office chhuasan lo turin hriatir Office memorandum atarlan ni danin CZS conduct rules 1964 rules 3 1 le 2 atarlan angin sarkar na thokte chu engtiklai pu in na thok tura in pek na anvong reng tura ni a office kai hun ngai pu mola sarkar na thoklaka thunun na lek ani ang ati Mizoram sarkar chuan biometric attendance system man rela Mizoram secretariat a sarkar na thok zongzong te chuan an biometric an register vek tura ni a secretariat chunga thok tu te chu an thlen le chhuadona biometric call scan vek zel tur ni in checking officer por rod vek tur ani Checking officer te chuan officer le staff te chevel office pon lama meeting atel emo official duty a kaldan te an record vek dona office kaltlai emo office chwasan ma emo chu ni chan ve casual leave la anga chinchia thei an ni anga danin asoi angin lo thei lo na wanga office tlai emo chuak emo ma te erosha thiamna om theiang Administrative head zongzong te chuan April sani somni pali atangin karni dana action taken report Chief Secretary hena an thelo thinanga heng ro man na sang te he zob ngei turin Administrative Department head zongzong te shatiran ni MPCC campaign committee chuan India Ram Democracy Channa rally vo in khan an hmanga he huna hian pula nun moi chuangau Vice President MPCC campaign committee chairman ni bok chuan tu soin India Ram Democracy hi chanchwa anga ye ni Vice President MPCC campaign committee chairman ni bok pula nun moi chuangau chuan tu soin ke ni po in ti tur kan nei ve a MP pakhat kan thlang ve dona BJP dodal thei tur Congress candidate pula biak zama kan thananga ye ni ati BJP le athopui te ro rel dan kan sha a hrichiang tu chu kan missionary te le kan Kohhran try tu te an ni BJP sarkar hnuai a hian election hiral muang le dikta kan nei ani thei to lo hial don ani tuna hian MP in thlan hi diklo taka ma chon pui min tum meka pumodia sarkar hi campaign lai an au hla ber thlai te tan na siam le rampona thlai thon chwa hi a hlot sam thaka India ram thlai za somruk panga hi na nei lo an ni meka soipo an soi ringam to lo thlai na nei lo te BJP sarkar laka hian an beidong mani ati a India ram mi puite laka firfiak taka Hindu ni na choinun tumtu RSS le VHP te le an political party BJP te hi Hindu tamzo khian an du lawani lo nei to por sang te po BJP laka hian an lungoi lawa an beidong ani India ram BJP kai shoina NDA pe thla thei tu chu INDIA bok te anni a andin mun an sha a chu wangin dikta ka kanin thlan chuan an chakdon lo te anin sha tuna han Congress chakna ti cha dan tum meka an sum le pai nei po income tax department te mangin an be meka ni Congress party account som pakhat zet chu khoi che theilawin an share meka sum tam tak an chu sak bokani hetia anti chan chu Congress party hian sum kan nei lo chuan kan campaign theidon lawa campaign theilawa min siam an tumani ati Pvt.Ltd chong thu po in thu soin BJP le asongoi zon pui NDA te hi kan ram le nam kan sa khwa hum himnan kan paithla ka ngai to ani ati a democracy ram India rama hian democracy chu abo meka rabe in alo omta a ram mi puite kan rum me ka ne kan sa khwa zalen to lawa nam hnoi nung te rabe in kan om me ka ne
BJP le athopui te hian hindulal rama min siaman tuma tran an la mek ani mi pui te hian kan ngei to chiana kan hrangah ani ati tun tuma kan in thlang tur hi in thlanna poimo takani ti sha ila congress kan vote lawani chuan Narendra Modi hnuaia kan le dona kan ram kan hnam kan sa khwa him le don lawani chu wangin kan ram kan hnam kan sa khwa hum him nan congress candidate e vote vekang u ati ni bung kon veng thar cheng mal som tluangi chu thingtlu in adel hlum mal som tluangi kum samli panga pulal chanpuya nupuya bung kon veng thar chu tukin jing da ruk le chan ve khan hun thar venga thingkung tlu in adel hluma thudon danin mal som tluangi hi afanu pasal nei to te in hun thar venga ni zan khan riaka tukin jing afanu te in bol stepa atunu pomchunga akal lai chu thingtlu hian arondel ani khati zong ka Chanchin Thar kan puan thei chu ni